I zdravo svima, vraćamo se evo nas opet nazad u gameplayu za GTA San Andreas. Vreme za treću misiju, to je sweat. Yeah. Samo što ostatak neće. Idemo. Malo je kočilo, sad je dobro. Vjerojatno svi znate vjerojatno misiju. A malo šaramo. Jebem ti mamu. On će daj. Evo da. Ajde bre. Ovi 100. Ne znam gdje se, znam ako možda polovina. Ali ne veze. Ja sam od dobro nožić. Iskopam sam sebi oko. Idemo dalje. Ujebot. Stvari, možemo mi i uvoda ovog lega palica, malo tiga. Biće ovo bolja prečica. Par grafita imamo. Alas je to je. Beži bre, sad ću to zakoljem. I on je gotov. Evo to završimo. Još jedno stuku koja zna, da, još je ovo kao trening za skakanje, ali to svi znate. I naravno, ja opet vozim. I još jedna misija gotova. I to bi bila ta uskoro. Mamu, sad sam ispod lupa. Yo nigga. Sad tetom pretim ti, daj pare ili si mrtav, ti jasno šabre dabre. Što kurva prolazi. Malo sad ću je spičim ako još to. Fuck you bitch! Ljudi, to bi bilo to. Idemo. Ovdje ćemo sačuvati i tu bi bio naš kraj. Nastavljamo sljedeći put.